Maya pabengi po. Kening kaya katamong Santa Misa ngini, yabi at rin makatuking kapagnasan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Fred at Baby Ibarra, at ng Apostle Sip of Prayer. Para king haldo ng Kebaitan, Vina Salonga Salangsang. Para king special intenciones dari Emilien Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinsinger, Mary Ann Suliman, BJ Lagman, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baruyod Jr., Aris Canlas, Alpa Cristina Quintos, Rosby Anson at Regis Evaristo. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Chodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Nilo Odan, Luther Lopez, Mario Pasion, Gloria Sese, Remigio Pangan, Dan Michael Mandutak, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanggang kapainawan, daring kapatid tamong Mayang Unabye, ni Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flumencio Simbul, Marian Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louie Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Francisco Pang, Jose, Trina at Perla Yason, Percival Chopenco, Rodolfo Manyalak, Faustino Sr., Bernardo at Maria Corazon, Agustina, Macario at Marilu, Jenel Pineda, Anita Teodin, Crisanta Salamat, Jose Atencio Sr., Hihino Duldulaw, Angel Sablan, Francisca Valerio at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong may apektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan ding kaladwada ring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong eganagan ng frontliners. Si Claude Tapo para king Horatio Imperata, king dagyuning pa, amponing anak, amponing Banal na Espiritu, o mapamakadulo, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit na pamangailangan mi, adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingin kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan. Alinan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi ing metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambiyaning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren yayawa kaniting sakit.
Ipanalangin milar itang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo, Lord, itang linglingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, netang mayango nabi. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para kikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ringaknis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming kabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Yung laguning pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
Antipona para king pamagmula. Si Kristo sinubli ng mebye at saslagya kay katamong kinabos na kapamilataning kayang daya. Alleluia. Anting metong kapamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At keka antimurin. Uling maralas tayang iaka, kiting ginu karing kay katamong kapatad, at king banalay Eucharistia, ganagandalang at sisyan din kay katamong kakulangan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginu ikang peparala king korderong karapat dapat mangabos king meto ketawan. Ginu pakalulo. Gino pakadulo. Ginu ikang mamaus king kekang kasuyuan karing taong pinili mo. Kristo pakalulo. Kristo pakadulo. Ginu ikang babyete taganat sikanan karing magobra para king kasalpantayanan. Ginu pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapataw daring kasalanan damo idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya kapamalataning lugod na ning Espiritu mo, ikesa ng tinakman na king grasya ning pamanyubli ng mebiyang Jesus ay anak mo, mibangon keng mitmong tula, king meto nga bayong biye. Itingan po aduan may king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanitang Saulo kasalukuyan ng susundo ing balak ng papateno ring alagad na ning Ginoo, migsaryaya king harapan ning mata sa saserdote. May nyawad diyang kasulatan pakilala kaya karing sinagoga karing Damasco. Inawad na iti bangketa mika kayo pa yan niyang manyakap at midala Jerusalem karing sablang tutuntun king dala na ninggin. Babae, lalaki. Ing pamaglakbe na papunta Damasco, inyang malapit na king syudad, biglayang sinlag, ing makapadurot kaya, ing meto nga sala, ketang pangasake na king kabayo, may nabuya king gabun. At dimdam ning meto nga siwalang mamaos kaya nga na, Saulo, Saulo, bakit diligaligan mo ko? Ninoy kagino, nga nang tinutang. Ako Jesus, ake kang liligaligan, nga naning siwala. Dapat ngenimurin mibangon ka, at malaos kaking syudad. Tarin sebiyanda ka kaya taking sukat mong daptan. Ding kayabe ng miglakbe Saulo, tinok nang la, ela may kabulat. Dimdamdeng siwalang dapat alalang ikit na anuman. Mibangon niya Saulo at migmulagat siya, dapat alayang bitasang akakit. Inya telandeng gamat na, at tinayad ding linog, king Damasco. Hilog ning at lungaldo, bitasang menakit, king kekaban daring aldo reta, alayang bitasang pengan, o ininum. Karin Damasco at ing meto ngay alagad, milagyan, Ananias. Alagad, menakit siyang pamipatilip, anong no na sinabi ng Ginukeya, Ananias, at tsuko kay ni Ginu, nga nang may kibat.
Ing Gino nga na kaya, miblas ka at munta ka king kalye matulit. At karing kimbale ng udas, pangutang me ing meto nga taong Tarso, amilag yon Saulo. Manalangin niya at king metong pamitilip. Ikit na yung linog king baling meto nga lalaking milagyan, Ananias, at iti timpakno king kayang buntok ding gamat na, ban manakit siyang pasibayo. Ginunga ng may kibat Ananias, dakal nung tao ring may malita tungkol king taong iti, dikil king sablang makatakot na panyaptana, karing pinili mo, karing Jerusalem. At di natangya keti Damasco, magdalang kayo pa yan. May nibat ka ring pamuntok daring saserdote. Ban pandak panala, ring sablang mamaos ing lagyo mo. Dapat nga na kayaning Gino, tulong munta ka. Uling pinili kayong sumuyo ka na ako. Baneng ipabalo ing lagyo ko karing pagano, ang pongari, at karing memalen ng Israel. Ako mismo, pakilala ko kaya ing sablang dalanan ng kasakitan, alang-alang kanako. Anyame ko ay Ananias, at melao siya ketang bale, at timpakno ring gamat na kimbuntok ng Saulo. Kapatad da Saulo, nga nang migsalita, ing ginuyang mitubod kanako. Jesus sa mismong pepakit keko, ing dalan kabang papunta ka keti. Tinubod na ako. Ban keta manakit na kaking pasbayo at mikatwang kaking banal na espiritu. Kanita mo rin, ding bala mo kaliskisasan, may nabula, karing matana ng Saulo, at may nakit siyang pasibayo. Ni bangon nyo at pepabinyag yo. Inyang may kapangan nyo, ni bawi ing si kanana. Saulo, may natili pang mapila na yaldo, kambering alagad karing Damasco, mintayang agad-agad karing sinagoga, at nigmulayang menaral, tungkol kang Jesus. Ya, ing anak ng Diyos, nga na ring tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pakibatapo king dalit, munta ko king mabilo gayato, at ipanaral niye ing mayap abanita. Ulitan tayo po. Munta ko king mabilo gayato at ipinaral niya ing may pabalita. Ika yung sablang bansa, ing Ginoo puriyan niya sa. Puriyan niya ika yung sablang tao, ketiking yato. Munta ko king mabilo gayato, at ipanaral niye ing mayap abanita. Uling maraguling lugod, akikatamungan, at ing kayang katapatan, manatili, ing kapilan paman. Munta ko king mabilo gayato, at ipanaral niye ing mayap abanita. Talakad tapuban parangalan ing mayap abanita. Haleluya, 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 haleluya. Itamongan po, balo tamo king Kristo, tunayang mibangon, iba't king kamatayan. Matagumpe, ari, balikdan mo keng mitmong ganaka. Haleluya, 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 haleluya. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka andi mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ka, Ogi. Mapali lang mi badbadbaran ting Hudyo, ngarang mi papangutang. Makanano ng aibye kay katamu, ning taong iti, ing kayang laman, bata nga pangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Nung eko mangan king laman ning anak ning tao, at minum king daya na eko mikabye king sarili yo.
Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alanganga at pasubyan king biye king taulingal do. Uling ing laman ko tunay ang pamangan at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ya kanako at ako manatili ko kaya. Ing mabye ipa tinubod na ako, at king uli na mabibye ko, anti mo naman ing mamangan kanako mabibyeya king uli ko. Itiya, ing tinapeng tini pang ibat banwa, eya anti king pengan daring pipumpunan niyo, at kaybat metela. Ing mamangan king tinapeng iti miyeya kapilanman. Sinabi ng Jesus iti kilub ning sinagoga inyang tuturuya king Kapernaum. Pakamalan kong bininyagan ning mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa bengi po kay kayong magsabla. Maya pabegi po among. Ing mi pasage ebanghelyo ngeni at inya pong babanggitan no amanwan apamangan. Iti eya ibat king pipagpawasa ng tao. Iti eya ibat king pipagpagala ng tao. Nune iti kalamya. Grasya yang menibatan king apong Ginoo. Karing pamamasa tamo po aldoldo. Karing bipapasyage ebanghelyo. Manibat po Lunes ang ganangeni nung pansinan nyo. Iti po ing milalarawan tungkol nung ninupi naman po ing Ginong Jesus. Ne po? Jesus tinape yang ibat banwa. Ulit-ulit aldoldo pero eya makasawa. Ewari po. Jesus tinape yang ibat banwa. Kalam yang menibatan king apong Ginoo, ban magpakabsi kay katamo, ban mangatmu at manganap kay katamo, at ban sumawop king balang tao. O itapo mismo, ing puntuna ning pamamasa tamo, ning mipasyag a ebanghelyo. I Kristo, kalam yang menibatan king apong Ginoo, ban saupan o sumawopya king balang tao. Ako po panwalan ko. Anting tao, agyutaya mo naman pong daptan, pakyapusan, tularan, o agyuta mong makiwangis. Kaniting kalam, pamaging kalam, kaniting tinapeng, tinipang ibat banwang kalupanan ng Ginong Yesus. Ingkutang, king makananong paralan. King paralan na ning pamanyawop karing mga ngailangan. Nung agyo mong sumawop, emo pagmaymot. Nung agyo mong sumawop, emo pagmaymot. Halimbawa po, may pagkalubanan kang dakal akalam o kagiwan ban makasawop ka karing mangailangan, aing kasawpan, king kasawpan, kamagalinlangan. Atin ko pong kilala, nang kay panekeng daramdaman iti, kaya uling mabandiya, makwaltaya, inganggang burina akakwana, may papagkalog kaya. Actually po, uling mapamyeya, potang may babalik kaya, ing blessings at naking karakal, king totoo. Nang kay po, potang magsistiya, may papakailina ko mo. Kumubalo amo, nga nakanako, nung maririndi, nakakanako, potang ulit-ulit sasabihan kay itike ka, nga na. Nga na po kasing mga mano kanako, lalong-lalo na potang may pagsisti kami, may pagkwento na kami out of the blue. Nga na niting kilala ko, nga na, ekonoman dalan mate ring salapi among. Ekonoman dalan mate ring pera. Ot ekula panyaw karetang sukat mangailangan a dapat sa saupan nga na. So burinang sabihan, iya mismo burinang maging kalamya karing haliwa. Burina, uling mi pagkalubanan niyang dakal king Biena, burina anting pasalamat na king Diyos, babalik na sa saupya, dadake na karing sukat mangailangan. Iapo ko po, iapo ko mother side, ing matuang babaeng katubalemi po, king bale matwa kay kami, king sexmuan, king sasmuan. 2 weeks ago po, iapong Dora, ing matuang dalagang
Katubalemi, king balematwa, may hospitalya po. Parumingguya po, king hospital. Iya pong Dora, iya po ko, mother side, ne po. At naking karagul ing bil na. Pero balo yu po, makapagmulala, ne po, ing hospital bills na naking karagul. Siyempre, potang makanyan, ne kaya mo balo nung nukarin karagul umaweng pamayad mo, king hospital ban kanita, ma-discharge siya. O milwala, king hospital, iting pakamalan mo, iting kapamilya mo. Balo yu po, itang doktor alinawe ka nga po ko. Ne po, itang doktor alinawe ka nga po ko. Mi patsyempo po, abanggit na kasi nga chiko, kanako, na atin niyang apong pari, ining pasyente na. At lugod ni nga pong ginekbalo, blessings yata. Ne po, ining doktor, balang Domingo pala, 5 p.m., sisimbaya kay ni King St. Jude, kambe ning kayang familia. Inyarugong tanggapan nga chiko, ing bil king hospital, akit na rugo, mengas dan niya, ing doktor eman pe pabayad. Ne po? Eman pe pabayad ing doktor. Sabi na rugo ning doktor, kangat chiko, ang poking bayo ko, 200 pesos mo ing pabayad ko. Kasi bawal kay kami itang professional fee. Ay, bawal itang ing balansi, zero ya kay kami, ma-question kami. Nga na po. Lawan niyo. Ne po? Itang di doktor alinawe king matwa, meging kalam ya kay kami. Uling agyuning sumaup ya, karing mangailangan. Ne po? Ako po panwalan ko. Ne po? At naking kanyaman, panamdaman king kapilubluban tamo, potang tatanggap tamong dakalakalam king apong Ginoo. Pero mas manyaman yatang pilasan at namnaman at damdaman king kapilubluban, potang ita na mismo'y maging kalam, karingaliwa, ban kanita, makasahop tamo. Sana po makiwangis tamo king Ginoo, ne po, king pamaging tinape ning biye. Sana ita mo muna man, ketang malating parala na agyuta mo nung makasahop ka. Sana sana magadwang isip na idake karing aliwa. Sana kalupa na ning Ginoong Jesus, tinape ning biyeng tinipang iba't banwa, sana ita mo naman po maging tinape tamo karing kalupatang tao. Lalong-lalo na karetang balo tamong mangailangan kasaupan kay katamo. Manyaman, potang tatanggap tamong kalam, iba't kaya, pero mas manyaman, potang ita na mismo ing maging grasya, maging kalam karingaliwa, ban kanita, saupan tala, ipakit tamo yung kasaupan, karela. Talagad ko man po. Ing Ginoo, kukot na nakatamong eni, king mismong kutang akitang na karing kayang alagad. Ikayo, bisa kayo namang mako, manalangin tamong eni kaya, banpasik na nga na, ing may natamong kasalpantayanan. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang awsandang Kristiyano ing karelang sarili. Datang ya sana ing galdo ay tagulaling do ing karelang sarili, anti mo ing gawa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang pari, ay ating kasuywan pastoral. Manakit la sanang panahon si Claude, king pamanalangin, ban ayawad do mitmong kababan king Ginoo, ing karagdagan king karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin urong sulong alog king kasalpantayanan. Mikasi ka nan lasanang makasupil karing sagabal amilisya karela king pamangilala kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang awsandang Kristiyano ing karelang sarili, dapot ebalo ing kabalduganing karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, kapilan man sana eta bubulong laban king Ginoo, nunit ang gapantala ring kayang amano,
kambening mabilog a kasalpantayanan at kapanaligan. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pagiramdaman mo kami. Iyabet alam mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng William Russell Malang, familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Fred at Baby Ibarra, ading apostolada ng panalangin. At para king anibersaryo ng kebaita ng Vina Salonga Salangsang, at para king especially intentiones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinzinger, Marian Soleman, BJ Lagman, Aurora Coral, familia ng Fernando Baluyot Jr., Aris Canlas, I Alpha Cristina Quintos, Rosby Henson at I Reggie Evaristo. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Teodora Swing, Nora Simbol, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasion, Gloria Sese, Remio Pangan, Dan Michael Manlutak, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatid tamong meyang unabye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbol, Mariano Campo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Francisco Pang, Jose, Trina at Perla Yazon, Percival Chopenco, Rodolfo Manyalak, Faustino Senior, Bernardo, Maria Corazon, Agustina, Macario, Marilu, Janel Pineda, Anita Chodin, Crisanta Salamat, Jose Atencio Senior, Higino Dolao, Angel Zablan, Francisca Valerio, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngayon po adwan tayong sarili tang kapaglasan. Ginoong Jesus, malumi king ding kay kangamano ilang pagmula ning biye alananga. Ipagkalub mong tanggapan mila, kambe ning mapakumbabang kasalpantayanan at mit mong katapatan milang tuparan. Ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bani kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kay katayang kasaplada at nang may bilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang papagbanalan mo reting ayin, at bustan mong ingke keng espiritual na sakripisyo, gawa na kay kalananggang ayin keka, itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka antimori, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginume. Pupuriyan da kaking lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskual miya. Ya pamuri ning kay kaming pari, ing kay kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan me. Kristo ya ing biktima ae namate kapilanman. Ing kordero amisan mete na mabibiyaya manggaman kingalanangga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato. Kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit daing kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos amayupaya. Mitmuyang banwa ating yato, king kekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, at pe pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at kanan niya. Iti kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang may pasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubiyang mebye, I Kristo datang yung pasibayo, yung kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyopli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling biye, ading sablang meyangu na biye. Lalong-lalo na, di Alfredo Sr. Norma at Mark Herald. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo,
Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagon ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanangga. Amen, amen, amen. Nginipuan ti mo nga anak ng inampuning kay katamong malugod agino, mausta mong inikeya, karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihatsupan doa, misamban yung lagyo mo, datang ke kami, hing kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo. Etiking yato at king banwa, mi pamintuan ng loob mo. Ing kakanan mi, ing aldo aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay sa walking tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may ikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manay na kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Kapayapan po kaya kayong Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyoy kay katamong malugod a Ginoo, ing Ginoong Yesus at tinapining kay katamong biyen. Ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws, king dulang ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat igkas miya ang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Antipono para king pamakinabang. Hintaong bete king krus, mibanguning ibat king kamatayan. At pigtanggumpendong ibalik din kay katang biye, ibat king kamatayan. Alleluia. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananunasan ng iting Eukaristiya, apig masusyan mi bilang kapigaganakan king kekang anak, so panaging sumulong king lugod. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Please kneel as we pray the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall find, and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be opened unto you.
Behold me kneeling at your feet, filled with a lovely faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Please seated for a while for some announcement. Dear brothers and sisters in Christ, as we show our solidarity as a church to respond relevantly to this sign of the times, we cordially invite you to be part of the lakad para king masalang bukas on May 7, Saturday at 5:30 a.m. from Santo Niño Parish to the Repository Chapel of Virgen de los Remedios, Arzobispado de San Fernando, San Jose City of San Fernando, Pampanga, as an expression of support for the Lenny Kiko team in this coming 2022 national elections. Programs as follows: 5:30 a.m. Assembly at Santo Niño Parish. 6 a.m. Solidarity, Walk and Rosary Prayer. 8 a.m. Eucharistic Celebration. We will walk and pray together for a peaceful, orderly, and credible election, and for the guidance of our Almighty God to the Filipino voters in selecting candidates who value life, who will not steal, and will stand for truth. Okay. Additional announcement po, bukas wala pong misa ng 7:30. Salamat po. Tumagon kay po kasi ikaming paring may mirma para king suporta king meto nga tatagal na presidente. At bukas po, ikaming manimuna ing Pampanga clergy, religious men and women, king lakad para king masalang bukas
6 a.m. ya po, actually 5:30 assembly, then 8 a.m. po, Misa Karingking Chancery Chapel, VDLR Chapel. Impong presider, Father Kiko Dizon, ating homilist bukas, among Raul de los Santos. Dakal pong salamat. Inginu manatili yake kayo, At keka at antibon. bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagi ning ipa, amponing anak, amponing banulay Espiritu, Amen. ing Santa Misa miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.